Bota bota mbula luvilo kakundi tola waziri vamchiona cha vatunga chiungumira wakaungumira ufumu wavenemteuka palingala mkaza za mnyanjaya. This is part of my praise song in Chitumbuka language of Malawi in the Nkamanga Kingdom, that is in Rumpi district where my family is from. In dedication to my grandpa, I am narrating this for the future generation of my family. Wakakanda mlangali ukawa ngwali zikabirikira mkuzumwelo zikakubatira chigwamba gwamba cha vasungwamna wakavwara pakuwoko wanyakandawala. And it was taught to me as a young boy by my grandfather. It's poetic, artistic, and prophetic in a sense, as we pray with words in an old antique Chitumbuka language. Bulukutu nyimbo malambo wakusongoloka ngani mafuta ya skawa yeo nyanjaya gulugulu wanyamkachali wapohoni mkula maembe fumba mapiri wakamlongola mbana. And in dedication to the first anniversary of my passing away of my grandpa, here we go again. Bota bota mbula luvilo tola waziri vamchiona cha vatonga chiungumira wakaungumira ufumu wavenemteuka palingala mkasa za mnyanjaya. I almost started on the first page again, just for emphasis sake, and I'll be floating between Chitumbuka language and English. Wakakanda mlangali ukawa ngwali zikabirikira mkuzumwero zikakubatira chigwamba gwamba cha vasungwana wakavwala pakuwoko vanyakandawala. And it's old Chitumbuka language, like I said. Most of, even some of my uncles, they're in their 60s, close to 70s. Some of them, they don't even know how to say this because they didn't take time. Wakakanda bulukutu nyimbo malambo wakusongoloka ngani mafuta ya skawa yeo nyanjaya gulugulu wanyamkachali wapahono mkula maembe fumba mapiri wakamlongola mbana. I'm a firm believer of preserving some beauty in whoever we are, and God made us who we are. We didn't choose. He predestined us to be, whether we're male or female, black or white, yellow, red, orange. Chenuka wuzya uyo mwele uchikuzya soni kumaumba wambula kuyako nao wakakanda njoka yikafwa malunga uyo wakasonga mwanambwa. And I want to preserve something that I've been told. This was passed down from the 1800s. My great-great-grandfather, Mr. Zgora himself, passed away in 1906, and he gave it to his son. Kolowa ntawa ngaisonga uyo futi yake mbaka chimbwi wa juma wakona papo utanizga mbintula mivi yake mbaka timu wakalasa. And from 1906, after the passing away of my great-granddad, my great-grandfather, Mr. Nimunchanunka Gwamba, wrote this one down. Bapembere kolowa ntawa ngaisonga uyo bapembere baboli mba whisky vyala kamwere kasungwana uyo wakatola mnoyala wake. Nyamnyirenda ni nyanja ya mbula kuambuka pasi wakuambuka muwatu pera. Excuse me. And let's see. So uyo wakati vantu veni ngati vakanivula mwere chikoko cheni ngati chikarya vamwizo. That's the last page of Vitokozo vya Gwamba, the plenteous, bountiful thanksgiving of the Gwamba unto Jehovah, God Almighty himself, the great I am, the God of Abraham, Isaac, Jacob, and the God of all of us, you listening and everybody on this universe. And he's the God who has given us his beloved son so that we might enjoy life and enjoy it abundantly. And so it's my hope, friends, whoever you are who is listening to this, to know that God is love. God doesn't condone wrongdoing, but in a sense, since we're in this predicament of that is called sin, he provided a pathway, the way, that is through his son, and he's expecting us and he wishes us to choose him. He doesn't coerce himself onto us all, but he has provided a way for us to choose that. He presented everything about it through the word of God,
Now we might disagree on theology and stuff, but all of us, we understand the concept of love, and it's my prayer and wish that all of us grasp that concept. I'm a believer from the Bible's perspective, and so I hope that you can give it a chance, the benefit of the doubt, study the Word of God, see where it takes you. For me, I'm a firm believer that the Word of God, if read as intended, will make us all love one another, and wait for the second coming of His Son. For this world, as we see it, it's just not habitable, and so, friends, take courage. Thank you for listening. And once again, this is just a dedication to my grandfather for his great legacy. Physically, he's passed away, but his legacy I've carried on, and I shall cherish with him on the day of resurrection, which is the hope of reuniting with my family when God shall come down and redeem us from this wicked, sinful world. Thank you. Bye. Cheers. Yeah. Tilimakola. That's why panyengo ya sono nimba kuti na iyo Yehova wajulira ndo kuti kwa dazira mwahune ila Christmas ya kuti imwe mutipe visopo pa Christmas kuti iyo wasutule ulwanu wose wa Satani weza nao pa tose istawene nyanjaya nga nyumba ya wakapara, nyumba ya apuya achiponde wa kunchakwa, nyumba ya kwa muhoni achiponde, nyumba ya imwe, nyumba ya kwa ya kuzambia kwa kumbata na mzakwacha, na nyumba ya kwa ya sekuru wa kwa kisoni. Pali ulwanu unandichomene kweni chiuta wali kumpani imwe hapo, imwe asekuru mazaza ya kuti imwe na visopo vinu pa mwati sopera tose wananga uwererenge kwa nyengo ya sono wananga wabalije. That's why Satana wanjira somene. So chikuli chonaimbira nja kuti imwe mutisopere tose ista mbumba ya nyanjaya kuti tawantu tileke kusangana kuti yai avambe na Gwamba, avambe na Muhoni, avambe na Gondwe, manyi para avambe na uyu nimbo virili sono imwe nimu kanisambizgira kuya kuti istos tiliwamoza. Na iwo achiponda akapara umwakalemberanga vyose va iwo aveneko achanunga na azgora muntu mwene wakatenge tose ndisevene na veni nanga iwo para zgovu ira para wakoma wakaliganga wekacha wakagazganga ku vantu wose vantu wakuti wakahembanga zgovu ira kweni vantu na pakuwonga wakizangana wanakazi. Kwa iwo agwamba na chigwamba gwamba icho iwo wakavwaranga ndimo mkanipalirira ndena kweni kwa nyengo ya sono ulwani wanjira puchomene sono ina sekuru mpempani imwe kuti imwe mtisopere kuti uli Satana wafumepo pa unyanja ya witu kuti tawantu tikalinga makola. Sorry. Sikimatomene baadina wana madini. Apa yes, gora mkwimaka ayu azgora iwu waka wasekulu vinu adada wachanunka azgora muntu mwene nye mnyanjaya zgora meaning yake ningatolera kuti panyake chuchungana mula kuti zgora ngati kuti fumbo la fumbika sono muntu uzgore nga para lese kuti iyo Yehova para wafumba fumbo so wakulindira kuti anthu tizgore nimoni ngaitolera ine chakwe nkukumbuka pwe kuti panyake mukanipalira meaning yake cha kwe ngumaya kuti parati zgora muntu mwene mnyanjaya kuti vaka muntu mwene chifukwa cha kuti vaka muntu mwanangwa pakuti para wakoma chinthu muchizungu vakuti he was very generous vakalyanga vekacha vakapera vakalisikanga chikaya chose mwakuti chikaya chikizanga kwa hiyo nga muntu mwanangwa nimo ine ninga
Yowen. Ine nkaona so kuti imwe hapo imwe namwe mukazgora uyu vintu vinani chomene kwa ine ngapulika mbiri we mchomene ya imwe ku vantu anya mwakumbuka uyu achivaro mkandavire achivaro I think mukarumoza kukondoa vakatemba sekulu na vakatemba mulamu vari kutolanya bota wakhala kuluzi chakufukina kupwezi kula achivaro mkandavire vakayanga viwe mchomene pakuti imwe na mwese mukazgoranga muntu waimwe apo nao chiuta wakamtumbikani kale mpamota ukaya kula kuvavwira vantu vanaovwiri kwalini skulu mukazgora pakuavwirawo anjani nyumba ya kwa asekulu akisoni apa si vakawa ku Uganda ndimo mukavwira kuti vamale skulu ngacho vachoko vinu mukamuchita vintu vinandi chomene ku South Africa ku Zambia ndimo mukiza na boxing mukazgora fumbo la kuti akavantu awa uyu ivnasambira ndena ku South Africa vingawa uli muno mzambia imwe mukiza na zgolo ku Zambia kula nte boxing veneroti mwale wose wananga uli vantu vakumanyai iwo ndi wakupanga benefit so na mweso ndopa zene zira zikawa mwa iwo ene kwa zgora ziri kunjirira mwata wantu mwakupambana kwa imwe wakamtuizgani mwishintu wanyaki kunyumba ya kwa azimema kwa watamala nako waka ntoza za kupambana nyumba ya wakapara wabuya wakunjaka wachiponde mwakumbata kweni lero mbwenu satana watitangwanizga nacho mene so asekulu imwe visopo vinu kwa nyengo ya sono kama wakalapo waka imwe na kuzongenda kweni imwe ndimwe muna chiuta ni wampani mazaza imwe kuti imwe ni mungati sutura kuulwani chifukwa ine kwa nyengo ya sono nkuyoyana wose awakupulika awakumba kuti wene uwereremu mwa Yehova so pandeka kulije icho ningachita kwenkumba kuti imwe munivwire na visopo vose hivi so pamwa sopa wosani wamanyisi awakukumba tose tizire patikali pamoza tuone kuti kachiuta wangativira so uli chifukwa na pikichara ya 1963 iyo ikakopeka pakawa imwe achanunka azimema aiwa achiponda atamara achiponda mzakwacha achiponde wa aroni wa kuvongo achiponde wasuzgo wa asibweni kwa wa mzakwacha pakawa wa arani wa mbamwali wa kumbata pakawa atoza achiponde achatonda aika bodi vayambira meja vanjana vatamara vajoyce vabarbara na vawashata vachanunka vakakolera azgora asibwena azgora pa marundi vao apo kuti vazgora valiwokana vyaka I think 1.5 or 2 years so panaona ntena kuti kale muna tukana weni kweni kwa nyengo ya sono waliyose satana wanjira pochono sono imwe musope visopo hivi musopenge imwe kuti satana wasuturike paise ine wose ni wamanyiskenge kwa iwo kuti mamkwali wapangenge uli para awa kukumba tichitenge mwa Yehova awanda kumbe mwa Yehova mbwena wose kubenge kwao ndena so imwe mkumboti musope ndena padazira mwa 25 December 2012 kutimu msutule uwanu uli paise kuti mzimu mtuwa wawerereso paise so pa wawererapo tosti tikale muwene na wene noti va uwani hivi na satana na hivi wandu wakuchite viheni chomeni paise mwapulika sekunda sono imwe mkumbawati imwe muyowena kumtima cha kumtima icho mulini nacho na munayoera kuti ine icho kwa nyengo ya sono icho chikunitanda usika chomene ja kuti
satana wanjirapo mwakuti tawantu tuona tibekanenge kuti atostine ndisevena nyanjaya awa vakuchichema aise ndisevena muhoni awa kuti aise ndisevena gwamba awa aise ndisevena gunu ukara ukhaliro wa mtundu ule ine imo mkanisambizgira sekulu kuli tena dazi limoza la kuti imo mkanisambizgira ko ine kuti yai awa mbene gwamba awa mbene muhoni awa mbene tosi tikakhaliranga limoza tikambira ukhalira limoza kumapale kula ku nyumba ya zimema munyumba ya nyanjaya tafuma kwa nyanjaya kwa zimema kumapale tikazakhala limoza kula kwa Luwinga na Mzakwacha na Kumbata pala pafupi na uya Aluwinga Josh a Tanzania pala tafuma pala ndipo tikazakhalira limoza kunjani kutitisiu kula mbwenu mkumanya abanda wala wakati zengera nyumba tikazenganga limoza tukuruta kweka iweni kula na lameki ukatola manyi mchenga ula ndio ukawa weni na weni kuti chifuka tose tikavirananga mundowa mmasuzgo na mchitemwa nyingo zose kweni kwa nyingo ya sono wandu mbwini watola wakandalama and ine suzgo likulu iranjirapo chomene kwa nyingo ya sono ni nyumba chomene ya sekulu atingani kuzwangenda na uyu na asibwena asgola vatina vindi vakuchita vinandi viheni sono ine kutuwaka imwe na munandulira sekulu mazaza yose munyumba ya nyanjaya sono kwa wana wose awa asekulu ayo asekulu achanunga wakawa nao vachiponda akapara vabuya wakunjako wa efero vatamara imwe vakumbata na iwa vatingani mwakarapu waka imwe mawili imwe asekulu na asekulu vakusonda imwe nimwe muna mazaza yose panyengo ya sono kuti musutule sono kupemba waka kuti imwe mugooke vyose vina imwe uchigooke chino chive chakuti imwe musope kwa Yehova wasutulenge vyose hivi sono chisopo icho imwe muzigolenge kwa nyengo ya sono na mwazigolera inene wapalirenge wose awene nyanjaya awa wakukumba kuti mumtende uwepo mwa Yehova tichitenge awa mandakumbe mbweni nao nkhalo zivenge zawo kweni niwa manyisikenge wose so ngulindira waka kuti imwe na munandulira ntena mukona po uli sopani kwa Yehova kwa nyengo ya sono umwe musoperenge imwe ine ni mama nyisikenge veneko na hapo napulika so mpaka kuti imwe musope ndena na mungasopera kwa Yehova hapa umwe mwasope kama ukumbuka imwe hapo anyasoko wakawamo imwe mukatepa munatepa kunyumba uko ya anyasoko ine mkumbuka wakatengati kuzigambuka zigambo za maji zikambukika kwali mazigambo za maji chitokozo cha nyasoko cha nyasoko huyu muchari kuchikumbuka chavena gwamba nacho mungachioya ndena kuti tanyake tisambire poisika ni kuchiruwa yoreni kupulika so kuti nichirembe makora umukumbukira chiyoyani so kuti nivamanyiske
chiuta ni mwemi chifukwa ine kwambula imwe asekulu ni mmanyisikani nanga uli vinu viheni viza vinandi nanga nyengo zinyake panyake pa mwakala ngata kacho menchomene icho ine nilikunanga njivichi ya kuti vinu vikwenda makora hai chifukwa ya kuti chiuta iyo wali kumtumbikani imwe muntu wazinandi. That's why uyu satana wanjira pochomene ine vyose hivyo nguvimanya pano vinandi asekulu nguvimanya chifukwa cha yamno chifukwa kuti ndimwe mukawana nyengo ya kunisambizika chili chose manyi palapiza vantu valendo iwe tinga wavamanya wala yai valamba uyu mbazibweni vane asiwombo kuvamanya ka ukumanya kuti amama ina anyasoko zina uyu wakawanyasoko mbwe pala mwanisambizika nga pataruta kumanya kuchikwa wakula pala vantu ndamanya kwani mbachanunka mbwenu mukunisambiza achanunka wa nyumba ya nyasere achoko wa asekula mtembevu mbwe mwanisambizika pala tikutewerera kumuzuzu tikarutanga ku nyumba ya kumzira waingu kula kwa mtembevu kukendako para kakanga kumzira waingu iwo abuya anyankana Maria na Gertrude na amanya para pataruta kuchikwawa nyai chiponde mtonyo wanitole kwa kunjani kuvongo ngatauzi asekulu Aroni kukumbuka kuzambia kula tikakaranga lumoza iwo abuya anyama kwakwa asibwena chiponde va Bright va Agi va Aroni mbwenu wa uyu njani Rodwero vose vala imwe ndimo mkandisambiza vose vala kukumbuka vyose vila nkukumbuka so kweni kuvenge kuti imwe mkawana mtima wa kuti wa satana na mwanjilira sono njena ine na chimoza nkuchimanya cha asekulu akapala wavenge kuti wakatola nyengo ya kuti valembe vintu vose hivi ndeta vantu tukuvimanya na kuvimanya cha kula kunyumba ya Zimema kwa nyumba ya Zimema nayo wavenge kuti wakutemwa nje tose tili bweka kwa mzakwacha nao wakawana chitemwa family ili yose chapacharo chapasi tili vantu tikunangisika kweni kunanga kukuru kutosta nanga kwa nyengo ya lero nja kuti tangisika po satana ifuatita vantu tatemwa chomene ndalama na kuluwa kutikawe wene chomene ukwenera kuwa nga umavazgola wene kuwakachitiranga wakazgolanga na umuviwi mantangwanika sikavira noti kuti mutima kuvika wakapandalama pa chiti chose cha tose tina ntangwanika kandi ntangwanika izi nzanjani zgolo likawa kuti ntangwanika izi nza muntu yumoza cha ntangwanika izi nza tose ise ngave ni nyanjaya sono ngati wene njaya pa yumoza wasuzgika ni kuti tose tawene nyanjaya tasuzgika kulija vakuti awambene Gwamba awambene kumwenda awambene muhoni awambene uyu mgondwe cha tose ndisevamu sona kondwa chomene kuti imwe asekulu musuturenge na visopo vose awo vene kumbata olo tamala pala wangatola nyengo kuti kwali nchisopo kwali nchitokozo vapange tepi vose hivyo na mapikichara na pemba chomene kuti imwe nitumizirani mapikichara ayo nkumba kuti ine ni visunge kuti nzandulirenga wantu wakuvimanya cha kwena onga chomene kuti Yehova watipanyenga kuti yowesikani somuna chili chose icho chakuti ningamanyisika iwo awa vantu chikwati nkumba kuti nimbile umpanamala naye imwe panyake nivatausikenge vantu vaviri olo vamo ku Zambia nivaphalire kuti vichi nawo mutadumbira napo hapo kauza chikumusha ngile wanakuwako nati kwa mjelatare kuti chikukakula kulishunguludi lakikauli sana nuko para kati ukwenda utima muti yake unagata nije anyakula anyakula kubuga kirati kanya divakipari nopera nochikeua nochikeua kazi na mnyora ya nyengo zose tukumbirani vuwemu kwenane naonga uti Yehova wazgola mwa imwe pakutisutura kwa hii satana
na chigomezwa chose chakuti visopo hivyo imwe ya sekulu musopenge wazgola kale nakuti iye mweneko Yehova wamusindani zina linu mwakuti mucheme kuti achiza msoka ndimwe awiza mwiza mumtende. So